Kwa miaka 16 ri ceceni iyo nikoretwo ina namba imwe na ikoretwo ina namba imwe ni undu wa gukorwo igiteithiriria muno muingi wa gicigo kiu kia Embu County na Kirinyaga na kuria kungi guothe mathikagiria ona mathikagiria online tondu ni tukoretwo tukihe aikari a mwena ucio maundu mega megie meikarire gwakinya ni maundu megie urimi ceceni ya Wimoro ni namba imwe gwakinya ni maundu megie health kana ugima wa mwiri ceceni ya Wimoro no namba imwe gwakinya ni maundu megie githomo meikarire ya andu a kawaida na programs cito niko nishiko cienjaga muno cia kuhigia mundu cia kumacanja mura na kumakenia na koguo ni tukwenda kuga ni tukwenda gucokeria ona thikiriria aitu othe ngatho haria mari itukoretwo kavinda kavuthu muno makiria no ati nitukoretwo twi andu a mwanya muno makiria gutigirira ati miaka 16 ani twatwarithio Wimoro FM na njira ya mwanya so ningenda kumucokeria ngatho mwi athikiriria Wimoro FM nitamurugamiriri Wimoro FM ni uria mukoretwo muvamo na tu miaka 16 tigane mututinge yava na waguo andu aria onthe makoretwo makianirira na tu Wimoro FM nio clients etu miaka 16 mutana tutiganiria ngai ni amurathime muno makiria uria tungimwirira ni ati no tukuthie na mbere na ukora tukimunengeria content ya mwanya muno makiria na kumumenyithia uria maundu marathie na mbere ukuvururire wa Kenya nginyagia county yetu ya Embu Kirinyaga na nginyagia vururi mugima ana nginyagia nja ya vururi. Sasa karibieni tukule. Sasa. Sila. Sasa interview.